iPhone 15 Pro Max. Ndakwifurije kubona umukino wa filime igera kure ndifuza kubona amabuye watewe imana yahinduramo amafaranga n'amashuri yacu. Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza, muragomba gusa neza, gukayangana, gutesa, kaze mwiture Hyron Nails chez Everine ibafasha gukora inzara, kuzisiga, kuzitengeneza neza ukamenga uvuye mwisashe. Iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605. Ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. turabe niba kugiye imanje bikene imimire yaraberewe cyane cyatanje abantu yambaye ikanzu beze nka costume La reine du jour à l'Assemblée.
ndabahaye mwiriwe mwese. Jewe twizeye ndi hano nk'umwe mu bacuranzi bageze umukuro agakaranga inkinzo, orchestre inkinzo. Rero dukoresheje ikiturangisho ko muri bamwe batazi yitwa inanga cyangwa umujya w'inanga. Kutazi katota kamera n'akayaga atari hose keza keza umutima abana bawe twese umunsi twamutora uragati gateretswe n'Imana muyaga w'ihora hose utamutemba naziwa muri bo bisanga barundi dusange usanga kamukeza rero Imana yakuduhanga tukubungabo ndabiganira abatakuzi n'abakunzi n'abibesha ngo bakunzi muri bose ababyeyi bibondo bagituke bari totomba kandi yindovora intondo agataha atekanye agateka ntahisha agaterera ntasomere mu kuryama kagumama agaheza akika weza sirarufunzo nayo wose kwezi anayicana ikota agateka tugaterama ngatuka magayisenga senga nitoga nitoga na n'ibiganza bigari nyamba ganza jambo mu kwishongora mu kuryama iyo mani gatanga barakabwira bakamye mu mukanda bakavoma nayo mwongere yaba yakoze akazi kiwe bigashinga bakabisikanya batenga sivyansi nayo byakiriza bagiriza kuruhi aho sokurwa y'amakuru bagira batituye tukura mu mfungi igihugira abanyamyenge nakona ibintu kubiri ibyo bindi murabizi ni muberewe murabarundi kazi k'abarundi kabigo ikirundi twese baberewe y'abavyeyi tushimara kuyavuga ku kigo cy'iterambere ngapa ako kandi cyo rero bazikane kuri muvyeyi bagutekereza baguteza ice niba taho cyo bateza imbere imiryango bamwe bikunde bumva kamere bije tsaro niba ni abatakuzi bazotira karebe bagodihaga bagani yuri wewe karabugore bazovi wacu batamacume baririmba bati banyakubahwa bavyeyi b'amaraso umuvukanyi wacu w'imbere banyakubahwa bavyeyi bo mu mpemu ndetse n'abavyeyi bashigikizi mu buryo butandukanye banyakubahwa naje guserukira amashirahamwe atandukanye banyakubahwa naje guserukira amamedia banyakubahwa bakinyi b'amafilime guhera kuri nyakubahwa Mireye mushiki wacu ari wenyine ikigo kwacu uyu munsi nabo bakoranye banyakubahwa baririmbye b'indirimbo b'imbazamana banyakubahwa bajournaliste bashitsi biteka mwese muri hano nabo dufashanije gutegura kino gikorwa bagize komite
tugira amahoro n'iterambere cyane cyane mu rwego rw'ireresi Ndundi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu munsi uri hejuru nk'uko dusanzwe tubizi mu mico y'Abarundi, iyo abantu basanzwe baganye irembo ryawe urabakira. Rero turabakiranye ikaze ridasanzwe kandi mumfashe buri muntu wese mu cyubahiro cyiwe mu kwiyakira yikomera amashingo yateye intambwe yashikamye. Nyuma yo kubakira ni ukubipfuriza kwisanga amahoro, mwiyumva amahoro. Hano muri kino kibanza haratekanye, hari umutekano, nubwo umega harashushe ariko muraza kutwihanganira, ni mugisha Imana yaduhaye mu gihugu cyacu. Intumbero y'uyu munsi rero kuko murabizi neza ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise impano idasanzwe ihagaze na cyane cyane mw'ireresi Ndundi kuko hari n'izindi mpano zitandukanye, ariko uyu munsi twasanzwe dukoranira hano kubw'umuvukanyi wacu Mimi Mireye abifashijwemo n'umugwi wa BMT wa hano usanzwe ufasha gutegura amareresi, aho hari imurikwa ry'ireresi rishasha. Sinorivuga, nibaza ko noba nitanganije cyane mu gufundura agaseke, ariko mu kanya muraza kubibona. Rero atamenshi kugira ngo tubandanye n'ibindi bikorwa, reka dusabe Imana mushobora byose ibane n'umwe wese ari hano, kandi ndabasabe umuhindukire mubwire uwo mwicaranye uti uraberewe kandi usaba Imana. Turabaha ikaze murakoze. Banyakubahwa mwese mu byubahiro byiwe ahabwa n'umukama Imana. Tugire amahoro ya Kristo. Muraza kumbabarira nkoresha ijambo rya tekinike, nitwa Manirakiza Mende. Abama ijambo ntibabisobanuye neza, biza kuboneka nkaho ariko ni novyita Kirundi kitari cyiza cyane, icyaduka. Biza kuboneka nkaho n'icyaduka, ariko reka nidondore impamvu bampaye uyu mwanya. Impamvu ya mbere ni yuko Jendo Director, umuyobozi mu mafilime cyane cyane yo muri BMT n'ayandi mafilime amwe tuba twakoreye abandi bantu. Rero Mimi turasanganywe. Mimi sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema, ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT. Mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze, ndagomba dufashanye dukorane ikintu gikorwa cya sinema. Nuko rero turakorana. Iyi sinema yitwa Kiramunda, Mimi niwe yazanye ide original yayo. Muraza kuri umwanya murabe filme icyo ivuga. Ide original amaze kuyizana arayimpa, ndayandika, ndakora script yayo, hanyuma muraza kuntunga uko muza kuyibona ndazi ntimugaya. Maze gukora script yayo, abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi aramfasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri Desa57 Films aho dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amaji. Nuko rero ushiko no munsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere yuko rero tuza kubereka inoreresi, twagomba dufate umwanya tubereke abantu twakoranye kino gikorwa. Si bake, ni benshi cyane, ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Kuwa mbere nagira mvuge nuwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide original. Imimi Mireye nagira musabe igere ngaha. Allo, the head is you, the king of the
hagati aho yakoze ivyo vyonyene yaciye ananyemerera aba actrice principale w'iyoreresi Kiramunda. Mwari muhezagire kandi wagiriye neza Nyamara Mati. Allo. Hanyuma rero twaciye hari undi agira kabiri muri BMT turahorana yitwa Fisto Haragiramungu sinzi ko ngaho n'abandi muri bako mayerera. Kiti nawe yegere ngaho mwanya zo bari karaza. Nawe kanibyizi. Yeah. Uwo nawe ni assistant director wanje aho muzobona hose filme je nzoba na directinze Giti abari kumwe. Ewe udataguma hamwe no kuri kw'Imana. Yeah, gotcha. Arusha Felix kugenda. Hamanda aho twari kumwe n'undi ahora afasha kudirectinga yitwa Kado Haber. Burya nawe ubu wegageze ko director mwiza nakada musana nawe wegere ngaha Kado. Ikizase kwashikiro. Yego nawe yaranyemereye Kado Haber warakoze wamura neza yaranyemereye akira muri filme ari nka mu actrice principale agira kabiri kuri Mimi abikora neza cyane. Aho narimereye kwa principale ariko nagira nsabe kandi banze nkiriko ndavuga kwa principale banze mvuge ubundi umuntu duhora dufashanya cyane muri filme ariko nitura iyo ndose akazi ka filme ubwo nyene niyo banza kuvugisha X-Ray Bar ikagasa nawe wegere ngaha nawe nyene urakoze nawe nyene ndamushimira cyane yaremera kina muri no sinema ya kinyakantu gato ariko muzoga kunda ko yakiyuko kagara kose abamuzi baramuzi mwatweza cyane ihoreye. Hanyuma mugenzi we yitwa Nishito nawe nyene ndamusaba yegere ngaha. Burya uwifeyi niwe afata amajwi ahejeje akayahereza Nishito nawe akayateranya avuga ko agira montage editing. Kugira ndeke kuza ndahamagara umwe nagira nsabe duhereye hariya kwa waca tuze mwegere ngaha mwese muhaguruke cyangwa tunamwicaye hirya abagiye muri filime Kiramunda mwegere ngaha mwese ego cyangwa mwese muze mu principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Khan alo muri Neja Mr. Khan muri filime Kiramunda yagiye neza vraiment Imana imuhezagire kandi nta nubwo yahetereje barakoze cyane hari abantu batari babizi ko abeli wayi namari kanidoka kuri yarabizi abeli wayi yakinye muri no filime Kiramunda ari pasiteri ya mbaya sana haleluya wanje wa principale bakiyemo muri no filime harimo umusore yitwa Izo Amina abanyari muheza Imana n'ukuri cyane nyanetereje sinoreka kugenda mvuze abanyagitega twahuriye Igitega nabo basaba kudufasha bemera kudufasha harimo uno musore w'umusonga yitwa Jenda mwita Muzungu n'Igitega ariko bamwita muraza kubona nibaza tutarabona amateka yabo ntimubyumva neza. Hariho Jandote Jandote yadufashije ibintu byinshi Gitega aho tutari novuga ko Jandote no mushira mu badirector bagenzi bacu Jandote Imana izagire yakoze ibintu byinshi mu director yari gukora kuko inyuma ya kamera nawe yaje yiruka kuraba ibindi bikenewe location n'ibindi byose niwe yabituronereye. Sinovuga byinshi abamubona nibo muzobona muri filme Kiramunda ariko hari abandi bayikiyemo hari abatashoboye kuza kubera benshi basanzwe babigitega harimo umwana muto cyane n'abana babiri abagiye muri iyi filime ari abana bato cyane n'inzoya kuko nobiga ni babiri ntibashoboye gushika ngaho kositasiyo yaje ngaha
umwana wa Constance nawe yaradufashije gukina muri ino sinema umwana muheza kire Constance tugiye kuvuga nawe azamanye nabo muri Twofa umwana muheza kire karibu izo size nako ndavuga nivyo abandi bakiyi batashoboye gushika ngaho haruhande yaba ariko Igitega twafise famille twahuriyemo muri Kiramunda igiziro y'akakivuzo ko bajya nabo babaye ngo badufashije kuronka location no kuronka uburenganzira bwo gukorera Igitega nyakubahwa Eric Tayer haguruke arabe publique abaranze n'abana Eric Tayer yavuye Igitega Pasteur Feba nawe yaminiye neza muri iyi filme ndamushimira cyane yitwaye neza wari Pasteur Gordon umurongozi wa seriye nuko aba bose mvuze muraza kubona impamvu nabavuze ko nako muzobona impamvu nabavuze ko asabasi kuziza tumaye ikaze na madamu wiwe nabo Imana ibahezagire nuko rero jewe ubwanje nari mpagaze ngaho kugira ngo ababwire abo twakoranye kugira ngo abereke saba gusa harabagiye badufasha mu bindi byinshi abantu bagiye baradufasha sino badadabura benshi hariya ngo naravuze witwa Jise Irama akokaje upepe abantu uwo turavukana mu maraso gahunda zose zanuze tuba turi kumwe cyo kimwe na wacha nagira ndabasabe rero banyakubahwa abatwaye umwanya muri ako nabutwara mu nkundire ngeze ngaha ibindi ndaza kubibereka mu nyuma murakoze cyane Omongera mashima amendemanira Ego turabikaze bosi wa United Channel Burundi cyane Fangasi nawe yashyize mu kibanza turabikaze solution to ibyanse baguma mu nyorosha mu nyorohe nabaho allo hari undi muntu twakira no kuri bosi ari hasanzwe ayo n'abashima umukozi w'Imana aberewe gute muramufatiye
uyu munsi Imana yari yuzi kuva ntaravuka, jewe ntawe nari nzi, ariko Imana yari yuzi. Ni ukuvuga ngo uwo munsi ntiwatunguye Imana, ariko jewe wantunguye. Mufashe dukomera amashyi menshi cyane. Munyemerere ndabashimire cyane. Izi mikoro zanteye ubwoba ariko ndaza kugerageza. Ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuza kuntera iteka, mugatera iteka filime Ndundi muri rusange, mwikomera amashyi menshi cyane. Bampaye umwanya wo gushima, sinzi ngo ndahera hehe cyangwa ngo mpereze he, ariko ndiko ndajugumizwa n'ineza y'Imana. Sinzi ko nshobora kuvuga byinshi muri kano kanya, sibye ko atana byinshi mfise. Burya amashimwe menshi abadudubiza mu mutima, ayo dusobora ni make, amenshi aba ari mu mutima wacu. Ariko icya mbere ndashimiye cyane abo twafatikanije kino gikorwa, BMT Buja, mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Bano bantu ni intwari mu gisata cya film, tubafise nk'umugisha i Burundi, Imana yabaduhaye ibatuzigamije. Munyemerere nshimire production filme yacu yakorewemo 257 production, irongowe na X-Ray Bam na Niji Pro. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Bano bahungu n'abahanga cyane, abenshi murabazi, amafilime ya BMT nibo bayakora, na filime yanjye nibo bayikoze. Biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona, ariko ndizera ko nza kugaruka nimwamara kuyibona. Mutwihanganire cyane, twagize ikibazo cy'umuco, ariko mu mwanya biraza kugenda neza. Munyemerere shimire abakinnyi twakoranye muri no film. Kubavugaho cyane mutarayibona biragoye, ariko muraza kubyibonera. Babaye intwari cyane, nkuko mwabyumvise director yabivuze. Inoreresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega, gusiga umuryango indwi yose irenze ko iminsi utari muhira biba bigoye cyane, ariko baritanze turakora igikorwa mpaka giheze. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere shimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka, cyane cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer, yadufashije ibintu byinshi cyane. Mufashe tumukomera amashyi na timu yose bagendanye, hamwe na Chandoze, badufashije ibintu byinshi, kuronka amarocation, abakinnyi n'ibindi. Mufashe twubongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinnyi ba filime n'abakora filime hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana wo mu ijuru ibaho umugisha. Namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashyigikira, mwanezerwa. Rero ndanezerewe, umunezero uri kuranjugumiza, gusa amashimwe ndumva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwa n'uyundi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakorege, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro cyiwe, ko ndazi ko ari abanyacyubahiro benshi baraha, usibye ko nawe wicaye ngaho umunyacyubahiro muri kino kibanza, kuko kino kibanza cyateguriwe wewe
bikomera amashyi menshi cyane. nta byinshi nza kuvuga nubwo maze kubivuga umugani wa direct, ariko munyemerere nshimire cyane abantu bashoboye kunsapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza, duhereye mu gikorwa ryacu gusitingi. Abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe ntawe nari mfise, ariko ndashima Imana cyane yoyo ishyigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi, kuko niba ukuntu Imana yabinkoreye nkumva ngize ubwoba, nkumva nongeye kuyitinya gushasha, nkumva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, biduga bimanuka mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film, biragoye, ariko ndashima Imana cyane ko jewe igenda ibishoboza. Hano ndabihamya cyane ko ndi umukristo, kandi ino industry Imana yayinzanyemo umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi ni gukora ubushake bwayo. Icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe mimisi naje muri film kugira ngo namamare, ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizongera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uko n'amakamera angana nk'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yoyo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya, umva uko amashina yakomeye kuko ndihana abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ndihano shima Imana cyane kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana, nabo dukorana barabizi, niyo identite yanjye, ivyo gufasha tubikomera amashyi. Ijambo novuga nobwira Imana imbere yacu nuko nkomeje urugendo, sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe. Uko vyogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana. Igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana, narwanye intambara nziza yo kwizera, none ndangije urugendo rwanje amajana. Munyemerere iyi ndaza kubivuga hanyuma, ariko ndabashimiye mwicyari mu byagire, mwahebye byinshi muje kudushyigikira, kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane. Mbega hano ni nk'aho ikirori kitaratangura. Narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande: Imana Data, Umwana wayo na Mpwemu Yera. Bari hano barabyakiye. Niyo mpamvu tugomba kuryoherwa mu buryo bwose. Ibyo twabateguriye ni byinshi cyane, kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka. Niyo mpamvu numva nugarukiriza ngaha. Munyemerere ndabasaba igisabo kimwe kandi mukinkorere, ntagire umuntu ataha tudahejeje. Bishobotse
muzaba muneshereje umutima wanje kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone mufatanye natwe gushima Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. natwe turagukunda. yabo batanga uburyo apana y'amatike mwari oya baravuga bati jendi ready gutanga umuriyoni kugira ngo iyi filime imere neza. Ntatemeje rero ndashaka kuvuga bamwe muri abo ndibaza ko baza kuberekana mu buryo bwiyaguye, ariko jewe ndabavuga ndabasoma. Reka dutangure dushimire Dorishima Foundation, ni umubyeyi umuririmbyi ariko wese afasha n'abana ibintu bitandukanye kugira ngo imiryango ikomeze gukomera. Hariho ababa barabuze ababo, harimo abapfakazi, imfubyi. Ni umubyeyi novuga ngo abikora neza muri ubwo buryo. Wese hariho umuntu dushimira cyane afise entreprise cyane imprimeur yitwa Chibugo Chief Business Company. Iyo company ikora ibintu bitandukanye, harimo design, numvise design akumvamo conception, harimo impression, numvise impression, mwabonye bash nziza iri hariya hanze. Bimwe mu byo akora harimo kublendinga imodoka, harimo ibintu byinshi, abashaka amagenda, ibintu bitandukanye. Ari ngaha nawe nyene yaje kudushigikira mu vyubahiro byabo, turabashimiye cyane. Turashimira cyane bamuvuze umubosi wa Fangas Alliance and Shine Burundi. Ni umuntu akora ibintu byinshi, ndavuga ngo ni entreprise ikora ibintu abantu benshi bateramira ko uno munsi. Muri ibyo harimo Fangas Tea, Fangas Gingembre, harimo n'icyo bita umuruturutu. Abakunzi b'umuruturutu murihe? Nanjye ndimo hano. Rero natangaye ngo hejuru y'umuruturutu ngo hariho ngo n'ibindi ngo byaje byitwa ngo ibidemo. Uraza kwivuga mu buryo bwiyaguye, harimo n'amajwi y'ivyamwa. Bimwe muri ivyo nibaza ko abamwe mu bakorana nabo bari ngaha, kandi nawe nyine nibaza ko yaserukiye ari ngaha, muraza kumubona. Osi turashimira cyane umuapotre wacu King Diodone afise Kings Travels Agency, nawe nyene ni umuapotre afise agence y'indege, nawe nyene mwashoboye gushigikira ico gikorwa. Abantu mutabuze amatike murabizi ko dukunda kubona amasanganya, ariko ndibaza ko iyo bagiye batabuje ku mukozi w'Imana agenda nagusengeye. Turashimira World Beach ni imwe mu mabici canke ikibanza cyiza ushobora guteramiramo iyo wagiye mu rubanza rwawe, canke iyo ufise ibintu bitandukanye ushobora kugira. World Beach ari gufasha mu kugira urubanza rwawe ushobora kugenda neza. Yes, turashimira abambitse Mimi, mwamubonye, mwabonye ingenasa, mwamuravye, mwabonye ingene aberewe. Ine umuntu atokwifuza kwambikwa n'umuntu yambitse Mimi? Nta n'umwe. Rero muri abo turashimira iyo mezi yamwambitse bose. Turashimira n'abatuye style ya Mimi aribo Divine Light na Fafa, mwababonye, tubakomera amashyi menshi cyane bose. Iya nyuma turashimiye Avera Collection, nayo nyene ni masponsorje igikorwa ngende neza. Rero twavuga benshi, hariho umwega mwitanzo muri ngaha, ariko ahakuru abashoboye gusponsorza igikorwa dushike ngaha tubikesha abo bantu. Baratanze uburyo bwinshi nubwo namwe mwabutanze, ariko baratanze uburyo. Nibaza ko Imana yari aza kumfasha mu buryo bwiyaguye kugira ngo bubereke, ariko abo bose tubakomera amashyi menshi n'akarungu kugira ngo dukomeze kugenda neza. Murakoze. iPhone 15 Pro Max. Iri kumwe n'isaha yayo.
ngo kandi kugira uzoshaka kumumenya ngo mugabo nyuma y'umwaka uzumbwire nakubwire baramukunda bashirikiye ibikorwa byawe abandi bashobora kuba babona ari make ariko ndavuga ngo iyo bafite amafaranga nari kumuha nka iPhone 15 ndaryohewe ko ikintu nari nifuje mu mutima wanjye Imana igikoze iyo telefone ukabironsa ndasubira ndavuga ngo iyo bafite amafaranga nari kungura muri televiziyo nini mu gacuwa miliyoni kugira ngo azaze ararabiramo filime cyangwa ibikorwa by'aba yakoze akumva aranezerewe numva nayo ibyo bintu menga ku bushobozi bwanjye nibwo sinabishobora ariko nashoboye kumuronderera impano ihuye n'aho ukuboko bwanjye kugera reka bayizanire hano bari ko barayizana ni ukuri ni iteka ridasanzwe kubona abakobwa nka twebwe dushobora gukora igikorwa nk'iki abantu mukacakira neza kandi mukagikunda turabashimiye turashimira umuntu wese ahora arambura ukuboko kugira ngo ibikorwa dukora haba mu kuririmba cyangwa mu gukina filime bishobore kugera aho bigeze uyu munsi guhera ku bajournaliste n'abandi bose Imana barizaniye mimi ndagukunda nkunda kuvugisha ngo bivuga ngo gukunda ntibabivuga gukunda barabikora basi aho kuko kwanje kugera uyu munsi naje gukoresha ngo bita gukunda kugira ngo ndakugaragarishe ko umutima wanjye kwakira n'ugukunda ndakwifurije gutera imbere ndakwifurije kubona umukino wa filime ugera kure ndifuza kubona amabuye watewe Imana yahinduwemo amafaranga n'amashuri ndifuza kubona uhereye umunsi kuri amarira y'ibyishimo ukazohagarara imbere y'abantu ukabona ngo ndi ntare yigendera nabonye nashize akita kugendana nawe
ufise muhira urambwira ngo ntacyo mfise ariko ndakubaza kugira ngo sasa ngenda kugura ikintu kiri mu rugo abana nakuteguriye namubwiye radiyo jewe narambuye ukuboko nanjye Imana iramwizagiriye indirimbo yanjye sinamuze ariko arakoze Imana imwizagiriye iyi niyo mpano nateguriye mwinire ni radiyo sinzi ko ari nini cyangwa ntonya ariko ni radiyo nahamagaye kare ndabaza barambwira ngo ndabivuze ni bibiri nume barambwira ngo nta radiyo afise muhira yo kumviririzamo asi radiyo ntonya ndavuga ngo ndashaka kumugurira radiyo nini kubera ko arakunda igisirimba murabizi mwese afise radiyo nini yo kumvirizamo igisirimba akazarabiramo na filime yiwe nibaza ko byamuryohera cyane avuye ku mutima gukunda yamanigeze kwa alubera ni kanaririmba tuzi abagwaye ofe abafise ikibazo yonyaruka muri ya klinike bavuga bamusuzuma umuntu atinjira mu mwuka alubera muhimba ni kanaririmba kari klinike agupime ibintu rero izokomeza kumukorera no kumukoresha iby'ubuzi n'iby'ubutwari kuko nyarucani azovamo ihanga rikomeye kandi Imana izoguteturira aho wamaramariwe mu izina rya Yesu. Amena. Akanya keza ko gushimira no gukeza kandi BMT kuri kino gikorwa cyiza kino filime nziza cy'Inyamunda Imana ibahezegere cyane nama nabivuze Amede Giti n'abandi BMT umugisha ku Burundi umugisha Imana yaduhaye kandi turabanezerewe cyane Imana ikomeze kubashigikira no kubateza imbere ngire ko shimira abantu bose mwaje gushyigikira kino gikorwa n'umutima uri mu bakinnyi b'amareresi tubandanye tukomeze kuko ubumwe bwacu nizo nkizi zacu kandi ubumwe bwacu nibwo buzotuma tugera kure Imana ibahezegere cyane cyane rwose jewe nk'umurongozi wa GN Films ndabakunda kandi ndanezerwa n'ingene muriko murashigikira bino bikorwa kandi turiko tuva mu ntambwe imwe tuja kwihinda kubw'ivyo nta byinshi novuga kandi nta byinshi mfise byo kuvuga ariko kano gato kavuye mu muryango wa Sabas Moses ugashimwe ko kari igihe cose urazi ko ndagusengera kandi izokwama ndabikora Imana ikomeze kugushigikira no kukugira neza Yesu abahezagire murakoze cyane ijambo ryiza cyane yitwa gitega cyangwa igihego yego abaritegura Yesu nashimwe Yesu nashimwe kandi abari inyuma Yesu ashimwe ko mwe mwantumye n'ibiki bize ibintu by'igihego ariko rero mu mabare na sisoni ndimo ndavuga amafisisoni ariko kubera turi ngaha ndagerageza kuzinyegeza kubera ndi mu bakunzi banje sivyo ndabakunda cyane icyo nicyo kintu cya mbere nokuvuga abakunzi ba Mimi baba abakunzi banje kuko jewe na Mimi turakorana Mimi nawe yariyemeje kumufasha imbere ko mbandanya mvuga nagira sabe Monsieur Amede ashinga na Mimi Mire nimba bishoboka kugira ngo mbandanye mvuga
izi timu uko ari zibiri ndazikunda cyane, ndazikunda. Umwe uri muri BMT na EBN ubu byahindutse n'ibikiri Mireille Official Internet kumira. Ndabakunda cyane kubera uyu brother wanje Amede ndamukunda sana. Amede ndakunda bro. Merci beaucoup. Jewe kuba maoni umuntu wa mbere jewe nambaye umunsi ni ya initiative yo kuvuga ati jewe umuntu ndamwambaye kubera namukunda kandi ya surprise kubera navyazi ibi ni rero nawe ngo rero ibi bikorwa rero birategurwa jewe barabimbwiye ndetse neza nenda gukumbura ibi bikorwa rero barabitegura barabimbwiye navuga ni rero cy'ibyo bikorwa byiza abishigikiye nkuko basanzwe bashigikira uyu mwabonye ko yanayiteka nakina no mwatere principal muri sinema yo yitwa Inama. Bavuga yuko iyo sinema yadogije kariyeri muri nyinshi nakinye, nicyo gituma uyu munsi nanaje nambaye umupira w'amakampani tumaze gukorana yashigikiye mu rugendo rwanje. Uretse ko uyu namushize ngaha kubera bavuga yuko ni mutama twese turamubaha, ariko ngaho inyuma hariko amakampani twagiye turakorana nandika ngo turashimire uwagihaye muri Monsieur Frank Anya kujya mu Jama Madrid niyo muntu wa mbere agiye kujya kamera umunsi wa mbere nakina sinema. Biboneka yuko afite ikiganza cyiza kubera ahantu nari icyo gihe naho ngeze ubu bari bari namwe nateye, ariko kandi zina ry'Imana nabonye abantu bambaye ikire muri Homewood mugende mubwire mutama Kimoko ati yekaragukumbuye n'abagenzi be barakumbuye. Rero bariko bategura iki gikorwa nariyumvira ico nabafasha kubera nanje nifashije bike mu bakiriye uko barabikora sinari hafi, ariko bategura lancement ndashoboye kubona ku mwanya mutoya nakora ivyo narishoboye, ibindi ndavuga ati mubitekere. Sister wanje Mimire twaravuganye namubwira ati rero muno mwanya harashoboka ibi uno musi ndaguha ibindi nkabirya cebe nahetse. Uyu mujama aragituma namuhamagaye ndakunda kumutera intege. Uyu muhungu yarasoyinze biranga akora biranga bamurisha mu masema, ari umukinyi wa sinema mvuba akaza ngaho bakamurihisha kamadeni agadandaza amayinite. Abantu benshi ntibabizi umujama ko yari imikashi, ariko nabo barasimburujwa bopeka ifoto yiwe muri ndege kenze uca wiruka. Rero nakunda kumutera intege, n'uyu munsi nongeye kumuhamagara ndamukeze ndamutera intege ndamuhe envelope y'ibihumbi 300. Ndabaha amasheke nanagenda yino nayishika mungabarire bazozinduka icyo bayatore niba bazobivuga nabo batazobivuga, ariko icyo nzi cyo sinababesha ko nakuze umutama. Jewe wewe icyo nari nagwara kizi ndagwaye ikintu donc nikijya fwade. Yeah, thank you so much. Ndabakunda Imana ibahizagiye. Aya nanze nabwaye munsi y'umuriyoni mushaka mwogoma amashi. Ndakoma amashati asohoka. Ndakoma amashati asohoka nzagimana. Turakusangiye ariko rero gusa assistant ni manager assistant cyangwa assistant manager mamo karibu. Yesu rashid. Assalamu alaikum. Uyu mwanya wo gushima Imana yanjye, Imana yanyu, Imana Data wa twese uri mu ijuru, yo umubyeyi kandi umubyeyi azi kuzuza inshingano z'ububyeyi ku bana bayo. Haleluya. Mpagaze nkashima Imana cyane kuri buri kimwe cyose yankoreye, igenda inkorera uko bukeye uko bwije.
ndashima Imana cyane yuko yemeye ko mbaho ibicishije mu babyeyi banje papa na mama bari hano nibahagurukira bapepere papa mama hagurukira bapepere bano bantu baje gushyigikira umwana wanyu murakoze cyane n'umuzagire mwarakoze kwemerera Imana kundema Imana ibamugisha bantu mubyagiye hano ndagira ndababwire ko ndabakunda urukundo munyeretse sinzokwibagira kandi koko gukunda barabikora ntibabivuga murakoze gukora murakoze kuri byose Imana ibamugisha amen reka nsozere nshimira cyane umuntu yashoboye kumusapotinga kugira ngo filime ikorwe niyemeye ko ndamuvuga ariko hari yumva umutima wanjye umushimira naramwituye ndushye cyane numva nabishaka numva ashaka ko iyi filime ikorwa maze kumwitura arambwira ngo humura mwana agarukirizaho kuko yambwiye amajambo meza Imana wo mu ijuru imumugisha ni umubyeyi mwiza ahari nyuma yuko ndamushimiye cyane fashe kano kandi kanya ko gushimira umuntu yashoboye kumufasha kugira ngo ino rasuma ise uku nyine muri ko murayibona urabona ko ari nziza si nziza nziza umuntu yabikoze ahari yumva yuko umutima wanjye umushimiye narapfukamye ndasenga maze gusenga Imana igicapo niyumvamo cyuko nifuza rasuma yanjye igenda maze kubisaba Imana imukorera cyane ibirenze ibyo nayisabye umufashe tuyikomera amashyi menshi cyane umuntu wese muco yashigikiyemo n'uwampaye amafaranga cyane yumve ko ndamushimiye nagiye shigikirwa n'abantu benshi abafashije abantereye muri rasuma umwe wese yumve ko umutima wanjye wamwanditse ahantu hadata kandi nanjye ndahari kugira ngo ushobore gukokonesa ineza yanyeretse ndabubaha cyane muri abantu beza ntacyo narindi kugira ngo muze kunshyigikira nta nuko mva mu muryango ukize nta nuko ndi mwiza gusumba abandi ntacyo cyari gutuma muza kunshyigikira ariko mwumve yuko Imana yo mu ijuru yabaremye ikabaha uwo mutima wo kumwunda namwe izibahe abantu babakunda babitaho babitwararika uko bukeye uko bwije munyemerere shimire cyane ko yateguye runo rubanza binkundiye hamwe umuntu wese wari muri komite yo agashyika hano ababwira ijambo rimwe ndabarambira nzobamejeje bahaguruke aho bari mu bubanguzi ndabashimire cyane barakoze bakiri ko baraza ndabashimiye cyane baritanze ni ukuvuga ngo bitanze uburyo bwose bushoboka akenshi baheba itiro ryabo akenshi baheba amadekarasima menshi kugira ngo bashobore gutegura ibintu bisa neza nk'ibi ni ukuri mbere kuri perezida na visi ni ukuri n'abakoranye bose mwumve ko ndabashimiye cyane kandi abantu baranyitayeho cyane gushika n'aho bampa amahene baravuga ati ubu nibazo gukurikirana kuri buri kimwe cyose amahene wanjigira hano uyu ndiwe twagumana uyu niwe bamuhaye ngo arabe nsa gute meze gute nariye muri kimwe cyose mumumera amashyi menshi cyane barakoze muri kimwe cyose ndagukunda perezida murakoze mwese ndabashimiye minyoni raja kirezi asisita wa perezida mumumera amashyi menshi cyane n'umukobwa n'intwari keke Imana iguha umugisha cyane murabona naguma amaguma yirukanga bantu b'Imana uretse Imana yonyine ishobora kubitura ineza mwamure je ntacyo gusobanura ariko Imana yanjye Imana senga ndayizeye yuko ibyo bagirira neza kuko ni umubyeyi ibiyumvira ko neza irabakunda nayo jeho ndagerageza kubakunda ariko ufite Imana ibakunda kundusha kandi iyo ndayizeye ko izobituriye neza mwamureshye Imana ibamugishe cyane
rero bakiri ngaha munyemerere mpaguruke Amede Manirakiza na Giti Fisto abarongozi ba BM banyemerere bashike hano haze na X-ray na Digipro muze namwe ngira ijambo rimwe ndababwiye amace nanga microphone murakoze cyane X-ray Digipro na X-ray ngira ngo ntibari hafi agiye gusari ariko narindi ijambo nacana kubwira abana bagabo uretse kubabwira yuko ndabashimira abatabizi generale wa muri BMT ni ukuvuga ngo ndi umwana wa BMT mu mpano yanjye aho nshoboye kubwira abifise n'uruhare uyu ni wa mwana narera uyu ni wa mwana yaje imbere yanyu atazi ko hari icyo azovamo ariko mwebwe mu mikizere y'uko hari abanzi wakirwa sinzibagira ntangura gukina filime ya mbere yitwa ishusho y'umuntu Kristo arambwira ngo mimi ugiye kuba icyamamare ndamubwira ngo jewe icyamamare wapi arambwira ati nutaba icyamamare jewe uzocuza ubinyishuza ndamubwira ngo niba icyamamare uri kurabivuga jewe nzogutwara kiriri garden ndagusohokana kandi ntabyo ndakora ariko nje kumubwira ko ngiye kubikora Amede aravuze ko ariko niwe wenyine nta Amede nta Giti murazi ko ari amahasa rero tuzaba turi ni ukuri ndabashimira cyane sinzi murabizi ko ntaho mpereza murabizi ko igihe cyose nshima ariko n'ubu ndacyashima nje kubabwira Giti ko n'ubu ngishima Amede nje kukubwira ko n'ubu ngishima uramubona uyu ni wa mwana wa rero uramubona tukiwa ko amajambo menshi mabi cyane arababwira ko bazokwica ibintu byinshi cyane kubera jewe ariko ndacyari hano kubera Imana mumvugire n'Imana rero mumvugire n'Imana mumvugire n'Imana mumvugire n'Imana mumvugire n'Imana Imana izi kurinda Imana ikora ibi byiza byose mumvugire n'Imana agiye kuririmba ryari murakoze cyane igihe cyose muranifuza kubaha impano ariko ndafise uko nzobikora Imana ibaho umugisha cyane ndanejeje ndabakunda birenze uko mwebwe mubyumva ariko Imana yanjye yabaremye ikabampa ibakunda kundusha amahoro y'Imana bane namwe nukuri abantu basanga Imana twebwe rero n'abagize komite tuwe gushima cyane ariko mugabo ntituje gushima nk'abarangiza urubanza ariko dushimiye mushiki wacu ko yabonye akigoro twamukoreye ariko yumve ko yambaye n'agapira kanditse ko Gikundiro izina rikuru rya mbere uyu mwana ndamushimira cyane igihe cyose abantu bandi yamanzanira gifti iramuye gukomera amashyi menshi kuri iby'agaciro k'ubuzima izina ryanjye nitwa Nsengiyumva Yesu arasaba gufitana gifti yiwe
yariyo mukoresheje umwanya mukoresha umwanya byuta blessed mu blessed wasaze kwari ngaha ubuzima mu blessed as ofisi udusoni nawe irumira hiyo ashaka acakita ntangora Yesu nashimye turi umuryango witwa blessed family umuryango mimi arimo kuva kera kandi atubereye umugisha n'uwari umugisha adasanzwe reka tumusabe azenga mu cyubahiro cyiwe yambaye white kayisanga neza Jesse nigeze mbona kumenya ikara zishaje izo muzi Yesu amuhezagire cyane nobera egera ngaha nemera ingoga uko kinyuma nobera kino twumvise ukungene yarushe akaja atandukanye ariko arategura iyi movie araja hirya no hino iki giseke n'umurabe irimwo harimwo amagi ivyamwa ibintu bitandukanye aje kurya iminete kugira ngo aruhuke neza ayandi ayateke arimo nayahiye n'ibidusi ntacyo nagufata nagorana ama hariho n'agakete aho duheruka guhurira best friend family jewe yamaye agakete kanditseko ngo papa ngo you are the best person. God bless you so much. Iyo envelope nyene yo nacishiramo ubutumwa bwa blessed cyandika ko uhoraho azeyama gutwenzera byose mimi wetu ukomeze gutwenza n'uhora hari umuntu hari inyuma turiko turabyaza lini bagatora uzini nkuru ndababwire igiti kirashobora gukurira mu babati kinagabanaga. Yesu nashimye ikintu twatateguye guturitsa kiransekera hariya Renine yagiturikije kubera kugira ngo aganye umwanya Renine turamushimiye cyane. God bless you so much. Turamushimiye mimbiye aduterera turangiriza rero aduterere muzini nkuru bishura ngo muzini nkuru muzini nkuru ndababwire igiti kirashobora gukurira mu babati kinagabanaga Blessed Friends family, shining in love more than before. Wow. Itemu tuyikomera amashimeshe n'umukozi. Ubuzini nkuru igiti kirashobora gukorera mu ba. Yo, ofete twanezerewe turavyibagira aro n'umudani twamuteguriye. I'm so sorry. Ya ubuntu wino hari hatari ntawufasha mwengere Rwanda ngora zuba sana. It's a blessed family. Na gora shishikara uzini nkuru aserire yose azengaho uko ari 10 abajama nabo ntabwo babaduhaye kugira ngo bakorane kino gikorwa karibu umuryango wa Mutama twumvise ijambo rya Mutama ego naganze Kristo ijambo rirakomeye basha kuryumviriza iri jambo rirakomeye rya Mutama jewe nitwa Mimi iri jambo rya papa abandi mubanze murindire kugira ngo jewe nitwa Kabona Musalime afite umuryango wagutse aho ubona nkahaye urabona w'inyigiti inyuma bihuye umufasha wanjye
twabyaranye iyi mubona akaba jewe nukuri izo mashuri zimura batinze makeya acenga gukorera ingozi naho bazazikaba rero kumva baca basora imbyeri rero hariho n'abandi imana cyintera iteka irabanza irabashobora ngaho rero n'abana banjye bose nukuri mu nyuma rero uhuye mimi yari harira nkabona gufunga byose ngahaye mu nyuma mbona yambaye yamusenyeri hanze naciye nari yuko ndi gutanga amafaranga none yamemukiye yarabinde yambaye ashaka umwotsi mbona birahindutse abaye wa muntu bitabiriye use papa akaba amafilime sawa urakoze none rero majambo make rero unakure ibyo jewe leta iragezwa muri igihugu tahuka byo kuruhuka umugabo w'uzabukuru rero nakora igihugu ibimi n'abatoyi biwe nukuri bakore ko nakoze babwiriza zikaruhisha zidaguse abatoyikorera rero uyu munsi bari gushimira mwese turi ngaha ndabashimiye kubera ko guteza intege igihugu cyanjye mimi bikomera amashyi ndabashimiye ndabakengurukiye imana ibahezagire ihezagire n'umuryango w'iwanje bose bakomere bagire ubuzima bwiza ejo ubwo winagara yewe nibera ruguru kimwe ruguru nawe yibera cyose hondi cyangwa barabandamira nabi wanyu sabe nabi gihugu imana ibahezagire tugire Kristo bana umwamashitama ariko umubyeyi atahuraja nk'abateguye urubanza turafise akantu twateguye kubukeza n'ababyeyi ndetse n'umubyeyi harya kubera ko kuba mwarashoboye kubyara abana nk'aba bageze muri ibi bigero bagukunda nk'uko n'umugisha kandi uri umubyeyi wa twese rero reka sabe abo turi kumwe babashikirize kadomo twabateguriye si amafaranga kubera ko amafaranga ejo yohera ariko n'ikibuzo kidasanzwe n'ifoto iriko umwana wanyu muze mugende muyimanike mu cyumba muze haruguru aho bwita haruguru abantu kugira ngo muzoze muraraba umwana wanyu nukuri mwaravyaye umwana atari gito kandi urabona ko afise abana beza y'abantu bidasanzwe mucuritse mu cyurube iyi ni ifoto twateguriye abavyeyi na komite yateguye urubanza ukubakeza muravyaye neza imana ikomeze kubana natwe wacumbise ijwi tamumenya ngo ni wa musore wanyu ubita bushoroki kandi ubungubu abari wa mugeni wanyu bimimiraye yashoboye gukora bino bikorwa imana ikomeze kubana natwe twese Momera mashi, momera mashi, ababwiye amubona uyu muvyeyi uko kwema kanezerewe momera mashi, momera mashi, ababwiye amubona uyu muvyeyi kuyavyariye momera mashi
komera amashi komera amashi basha abavyeyi murabona ko abavyeyi batavyara neza merci beaucoup murakoze cyane Imana ikomeze kubaheza Ego biraryoshye rwose muta kandi bahezagire cyane urakoze cyane turakwinginga cyane ngo uzosubane natwe no guhorana natwe nyakora ku ngoma wadukoreye ibirenze ibyo twagusabye uri mwiza turagushimiye kandi mwami nk'uko twaje imbere yawe tugusaba tuje imbere yawe tugushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro kuri buri kimwe cyose cyakoretse uwiteka n'abari twebwe ariko izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro turagushimiye ku byabaye byose turakuragije ibiri imbere mwami iki gikorwa kristo uragiha umugisha kizogere ku mitima ya benshi mu izina rya yesu kristo kizohembura amahanga in the name of jesus uwiteka komeza ubane natwe komeza ugirire neza buri muntu wese yaje ngaha mana ndagusabye ngo umuhe umugisha mwana umuhe umugisha kubwo guhonyeza ikirenge muri kino kibanza ntabifate nk'ubukombe ariko mwami waravuze ngo nta kintu na kimwe tuzoga icyo duheba tutazobishumbusha umurengera unyemerere uyu mwanya batanze wo kuza ngaha baze bawushumbusha umurengera mu izina rya yesu kristo none mwami turongeye kukwiragiza ubane natwe uyu mugoroba ubane natwe iri joro bagiye gutaha aho umuntu wese aza kuja mwami ujane nawe umurinde ikibi cyose mu nzira twasi ifuhe ry'abadayimoni mu izina rya yesu kristo twasi ikintu cyose cyova ku mugwanizi mu izina rya yesu kristo ariko ubuntu n'imbabazi byawe bidutwikire amaraso yawe dutwikire mwami umwanzi natubone mu izina rya yesu kristo witeka komeza utuzigamire muri ino si mwami tukiri hano mu isi mwami ubane natwe kandi turinde ikibi cyose witeka turakweretse n'iherezo ryacu rigeze iyi foto mwami yagaragaye ngaha tunyemerere mwami yesu buri muntu wese mwami ni ukuri kose umugirire neza kandi tuzahurira mu bwami bwawe witeka we ndakwinginze uzubamere iherezo ryiza imigisha yose mwami iva mu kiganza cyawe niyo ndabasabiye urabagirira neza mwami urabaha umugisha mwami mwami yesu ibibagora bigore mu izina rya yesu kristo mwami ikintu cyose mwami cyoza kuba intambara imbere yawe imbere y'ubuzima bwawe ndagitesheje agaciro mu izina rya yesu kristo uhezagire akazi k'amaboko yawe uhezagire buri kimwe cyose bakora mwami witeka we ubinkorere mwami
nta kintu na kimwe mwami ndagusaba ngo ureke kumpa kuko uri umubyeyi iyo ndagusabye urama n'ibi ndagusabye mwami urabinkorera uzobukoze turagushimiye cyane ku byabaye byose komeza ubane natwe iri joro rituryohere iri joro twumva akayaga keza kamwe mu yera ubwiza bwawe butwishyire mwami byose mwami bigaruke kuguhesha icyubahiro ni mu izina rya Kristo umucunguzi wacu tubisabye kandi tubyizeye twizeye neza ko ushobora kudukorera ibirenze ibyo dusaba nk'uko imbaraga zawe zidukorera mu mwami ni mu izina rya Yesu ndabisabye mumufashe dukomera amashyi menshi